hlekana Afrika Dzonga hlekana yimingisero Vulavula FM na kuhlekanisa kolonga ingisela station shurko kan hlekana lo inka etmina tukubela wara ya 12 na ngoro Afrika wa Vulavula ka Vulavula FM mina ni khalanga pet matebula enwana risima twa jimo xithango maxingirtano wa icecera makuna la wandandadzi intaka wena twini la studio 13 kutisana ngoro Afrika wa Vulavula ka Vulavula FM umelerisiwa ncindani Eric Mabasaifa masinga ufika ka vukubela wara ya nhlekana lo na kufumela kuri kwala mga ko miyime kulonga kulokutatwa kuri mikhomele timhaka eka nhlekane lo ka nongonoko lowu wa Afrika wa Vulavula ka vula timhaka ti tele ti tarisa leswi mingisero Vulavula FM to vula ntsena leswaku hi rhamba ku twa n'wangulo wa wena eka timhaka toleto hi ndlela yoleyo mhaka ya madzolonga ku ya hi rimbewu ya tikomba ya yi ri mhaka leyi yi alaka ku va yi fika makumu yo mhaka mitwini na tolo eka hi bula van'wana va ka va hehla leswaku ongeti na lomu tikerekeni madzolonga ku ya hi rimbewu ya koho leswi swi vulaka leswaku a hi fanele tanihi rixaka kumbexani hi endla tlangwanchumu ku lwisana kumbe ku herisa madzolonga hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nga ku vulavuriweni eka siku ra namuntlha i timhaka ta tinhlayonhlayo leti nga ta humelerisiwa kumbe ti nga ta tivisiwa hi va Statistics South Africa ka vula va ta tivisa tinhlayonhlayo toleto hi yo mhaka hi ta va hi kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke ntlhanu timinete kubela wara ya 13 nhlekani lowu va hi byela ku tinhlayonhlayo ta kotara ya vumbirhi ti vula yini loko swi ta ka timhaka ta mintirho na ku kumeka na ku kala ka yona mintirho eAfrika-Dzonga hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi kumbexani hi nga tsakelaka ku twa n'wangulo wa n'weka yo miri yini hi hoyi leyi twalaka onge yi le ku endlekeni loko swi ta ka timhaka ta vakulukumba lava va lwisana na vugevenga va nga thoriwa hi premier wa xifundzankulu xa Gauteng loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku ongeti ku na ku kwetlembetana ku kahle vanhu lavawani va fanela ku va va tirha kumbe va fanele ku va va tirha ku na swiyenge na swo swi nga hetelela swi kombisa swi yisa swivilelo eka msirhelelo wa vaaki va vilerisiwa hi ku ongeti ku na timhaka to ka ti nga fambi kahle hi timhaka ta matholeriwelo ya vanhu lavaya xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke hi mhaka leyi hi tivaku ya masiku na minkarhi ya ntirhisano wa mafumele cooperative governance ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku swilo swi endleka ka xifundza ivi loko se swi endlekile ku ri koho ku vulavuriwa hi swoho eka mfumo le xikarhi ku va ku endleke yini hi swoswoleswo ke kambe hi hlamali ku a ni na kwala ni nga teka riqingho ni fonela kumbe ka masipala ni ku ku na xiphiqo lexi na lexi va ku patu rero a hi ra hina ra le ka province kumbe va ku sweswo swa ku taniya se i tin'wana ta timhaka leti hi nga ti langutaka hi twa ku we u ri yini hi mhaka yoleyo ku yisa mahlweni namuntlha ku ri siku ra 14 ra n'hweti leyi a wu ku ri lembe ra 2023 hi ndlela yoleyo mani Colin Makhuvele ku ya hi va Congress of the People va tivisa leswaku ongeti va heleliwe hi vuxirho tani hi xirho xa Congress of the People andaka loko ku hehliwa leswaku va teka xiboho va ri voxe ku nga ri xiboho lexi xi nga tekiwa hi vandla leswi ku nga ku lwisana na vandla ra Congress of the People timhaka hi teto mingisero me se hi ta va kha hi pfulele riqingho leri ka 0860 002543 kusukusela sweswi ku fika kwele ka awara ya n'we hi ta va kha hi twa tlhelo ra we ra mhaka hi ndlela leyi la ku bula na va mhlangabezala kambe ke ni nga se bula na vona ni nga se teka riqingho ra we ku na papila ni nga ri kuma la mi ta tsundzuka ku tolo a hi bula na dokodela Hundzukani Khosa va kha va kombisa ku ka va nga tsakisiwi hi matirhelo ya kereke hi swiyenge swo hambanahambana ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta mafambisele ya ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu ivi hi vitana na vakereke na vo va tisa n'wangulo wa voho namuntlha la ni kuma papila ri nge ri the secretary Ntsombano Fraternity trust you are well ivi ri sungula hi ku I am very much concerned about the comment of Reverend Dr. Khosa HP on the national radio show of Vulavula FM Afrika wa Vulavula where she said the following se va vuyelela ka mhaka leyi dokodela va nga vulavula hi swoho tolo se ivi le makumu leyi fika yi ku we recommend that she be removed from the ministry of EPCSA se xivutiso ku ta va ku who is I i mani I
nakona imani wi hi ku ka papila leri a ku na mavito lama ma komba ku I imani wi imani loko a yi ku wi hinkwako a hi ta kota ku swi twisisa ku i ntsombano kambe ni ri rhumele hungu leri ka matsalani wa kereke mfundhisi sombani kumbexani va ta angula hi ndlela leyi hi ta kota ku twa kahle kahle ku la ku endleka yini laha hi fike njhani ka xiyimo xexolexo xa ku va na ku va se ku tekiwa xiboho xa ku kumbexani mfundhisi a fane a hlongoriwa hi ndlela yoyole se hi ta twana le ka n'we hi le ka 0860 0022543 ku mi angula mi ku yini ku ya emahlweni yimani ya ka Sis Maria hi twa ku vo va ri yini eka mhaka leyi va nga yi khomela yona kusuka ka va ka Mhlangabeza Family Assurance kambe sweswo hinkwaswo mingisero ma heta swi endla andakala ku yi kandziyela Afrika wa vulavula I vupfhumba bya yini mara I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi I vuya na madyambu ku ri hava gezi I tlela na ndlala I pfuka na ndlala I yo tikuma ku tihunyi loko ri kulumiya ku fana kulumiya madorobeni I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu xitshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka hele nga kona mingisero Munghana Lonene FM na kona ku Afrika wa vulavula hi le ka stage 1 xitisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa va ka Eskom namuntlha siku leri ya ku lemukisiwaka na ku tsundzuxiwa hi timhaka ta mavabyi ya diabetes hi ndlela yeleyo I mavabyi ya chukele hi swona loko ri ku wo mavabyi ya chukele I siku ra kona namuntlha ku lemukisiwa ku hi wona ku na type 2 leyi ve nge yi ya hi ku matikhomelo ya hina ya vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ya fambisa ku yini 0860 0022543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kumbe mi nga tirhisa nomboro leyi ya mikandisa rito ka 065 744 3911 I WhatsApp line ya hina 065 744 3911 ku nga va ku ri na mingisero wo sungula la a hi tweneni nhleka Naswo muhaxi papa mpfukeni I vatomi njhani mpfukeni muhaxi ni kombela ku hoxa na leyi n'wana mhani a ni twangi ku vulavuliwa ngopfu hi yona ku va ku hi tshama hi kha hi vulavula hi yona mara a ni voni ku cinca ku nga ku endlekeni corruption is undermining our democracy muhaxi and the rule of law a South Africa ka vhiki ri nga hundza a ku ri na seminara leyi a yi ri kona yi nga attendiwa hi president xikan'we na chief justice ku hala masayiti ma kurhuleni kokwala Gauteng so lava ku kombisa muhaxi ku corruption leyi yi nga tinyika matimba kumbe vukungundzwana lebyi byi nga tinyika matimba Afrika-Dzonga byi le ku mbombomeriseni ka tiko ra hina lero saseka swinene why hi kumeka hi ri na corruption yi tikomba yi kha yi nga ri ku heleni corruption I xilo lexi xi nga va kona time immemorial kusukela ka nkarhinyana wa khale hambi ku ri ka Kenya kumbe presidency ya kulukumba Mandela a yi ri kona corruption a yo ka yi nga ti kombisi ku fana leswi ti-allegations ti ngo yi ti kombise swona ehansi ka kulukumba Jacob Zuma yaleyo ni ta ku ni underline yaleyo ni qualify ku corruption has always been there a yi humelelangi hi nkarhi wa president Zuma ntsena yo tikomba yi humela ngopfu rivaleni hi nkarhi wa vona ku fana leswi mingiseri van'wana Ndabezi Thashikondi va tala ku swi vula ku aka ehansi ka kulukumba Zuma a va pfulela swiphayiphana munhu la lava ku kangetela a suka a famba mara why hi ri na corruption leyi tikomba ku yi kha yi nga heli na hi na xiyenge xa nkoka ngopfu Afrika-Dzonga va xi vula National Prosecuting Authority lexi nga hansi ka manana Shamila Batoyi loyi hi ku ya hi mina laha ni nga tshama kona she has been a big disappointment so far since a kumeke a thoriwini ku fikela ka nkarhi wa sweswi hi mhaka ku there was a hala balu kumbe ku tsaka ku nyanyuka loko ku ri kona na ku tsaka loko ku ri kona ku vanhu lava va hehliwaku hi vukungundzwani hi ku hambanahambana ka byona va ta kumeka va kha va khomiwa swilo swi kumeka swi vuyela matshan'wini mara na namuntlha na sweswi a hi le ku voneni
mbuyelo wa kumeka xiyenge lexiya xa National Prosecuting Authority xi fa xitirha ntirho wa xona ku nga prosecutor vanhu lava va nga endla vubihi na vukungundzwana in particular. Mativa xiyenge lexiya xi tshame xi va na nkoka ngopfu Afrika-Dzonga eka malembenyana mo hlaya ndzhaku ehansi ka advocate Vusi Pikoli. A ni nge rivali leswi nga humelela hansi ka kulukumba loyi na swilo swimbirhi ni lava ku swi kombisa. I timhaka ta ku kulukumba loyi he was acting without fear, prejudice and favor. Why ni vula so? Loko a ze a kote ku va a prosecutor and a sitting national commissioner wa maphorisa, he was acting without fear, favor or prejudice. Yes, va kumeke va n'wi sukumetela tlhelo hi mhaka ya sweswo former president Thabo Mbeki. Hambileswi inquiry leyi yi nga cheriwa hi manana Frank Ginwala yi nga kuma ku he is fit to occupy that office. Hi mhaka ku munghana wa vona Jack Levi a kumeke a prosecutiweni by hook or crook, va kumeke va endla ku va n'wi susa kulukumba loyi a yimela tlhelo. Ene hi yena nkulukumba loyi muhaxi a nga kumeka a ya tivisa our former president Zuma va ha ri deputy president ka African National Congress loko se va susiwile hi June ya 2005 hi kulukumba Thabo Mbeki va n'wi tivisa ku hi le ku kularisiseni there's a prima facie case against you ka case leyi va nga ku hi fambeni na namuntlha na sweswi ya ti-arms deal i kulukumba Vusi Pikoli because he was fearless. Okay. And then yes se yin'wana la a lava ku hi kombisa ku loko NPA ya kumeka yi trend leyi yi nga yi swona a hi nge voni nhlanga leyi balekaka ngati muhaxi. Kambe a yo tirha leswi yi tirhisaka xiswona hikokwalaho ka ku va ku ri hava ku tsakela hi swa xipolitiki. Yes, na leyi mi nga yi hoxa eka xidloko muhaxi wa mina ku nga va ku ri na influence ya swa politiki leyi nghenelelaka yi endlaka ku manana lava va kumeka va nga swi koti ku spreada ti-wings kumbexana ku tirha hi ndlela leyi a va fanele va tirha hi swona, and that disqualifies her ku kumeka va kha va occupy position liya hi mhaka ku swi vula ku se she is prejudicial ka matirhelo ma vona. Hi yo mhaka ni kombise hi kulukumba Vusi Pikoli ku ri a nga chavi nchumu ku kumeka kha a tirha ntirho lowu a nga tholeriwa wona. Se loko ha ri na NPA leyi kumekaka murhangeri wa yona a kumeka kha a chava ku prosecuta vanhu lava va nga kumeka va va na swihehlo swa matimba swa corruption Afrika-Dzonga, a ku na laha hi nga ta ya kona until nkarhi lowu va nga ta kumeka va susiwe exitulwini ku nghena wun'wana kumbexana hi yena loyi a nga ta kumeka hi vona swilo swi kha swi hanyanya ku ya mahlweni. Nemetweni khetseli swinene. Inkomo ximani waxa. 30 ntsena ku bela awara ya 12 na kona ku Afrika wa vulavula. A hi tweneni ku mahungu ya awara yan'we ya ta emiseko yini ya ka Misho Justice Mwashibyi. La hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula. 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM. Magombandlela. Hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM. Magombandlela. Eka SABC Plus. Ni hleka ku loko ze ku ya tshoviwa leti tihofisi ta SARO ku va ku langutiwe yini ku kumbe leswi va nga wina Springboks va vuyena mali kusuka mativo ya Afrika-Dzonga. Afrika-Dzonga yi na swilo swo tala man. Afrika-Dzonga yi na swilo swo tala a ni swi tivi ta huma njhani laha hi nga kona kambe hambiswiritano ni tirhi hi ta va hi kha hi bula na statistician general Risenga Maluleke hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we nhlekani lowu va hi nyika tinhlayanhlayo toto leto ku loko va ku ti endle kwihi tlhelo rihi i ncini xi nga endla ku ti endla hi ndlela yeleyo ka kotara leyi ya vunharhu hi ta va kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we 0860002543 n'wana vayingiseri hi loyi i nhlekani minjhani ba hi pfukile minjhani n'wena ipfukile a khensa a ni kombela ku hlamulanyana ya mhaka leyi vulavuriwa hi va lava ku humaka sweswi. Jacob Nzuma vanhu vo ka va nga swi twisisi kokwani Jacob i munhu un'wana a nga tirejeni ko ene nge n'wi kumi munhu wo fana na luya
lahaya loko va vulavula timhaka ta vusi bikoli na timhaka ta jekisilevi na kokwani Mbeki a va ri vanghana swinene mara vunghana bya vona byi nga ri kahle hi ku no hlamala vo tala va ri kokwani Mbeki i munhu wa kahle a swona loko mo tsundzuka kahle n'wanuna luya loko va chuchisa kokwani Jacob Nzuma lahaya a ku ri propaganda ya ku va nga ngheni ka vupresidente hikwalaho ka ku kokwani Mbeki a va tibyeli leswaku ku la ku nghena kulukumba Bulela Nyuka loko va sungula ku pfuxa milandzu leyi hinkwayo liya se swi kuma ku kokwani Jacob yi tlharihile ngopfu loko va sungula ku nikisana hi loko se yi ta sungula ku campaigna loko se yi ta ku yona mi nge ni byeli sweswo n'wina cabinet ya n'wina ya muhlowun'we ya Maxhosa ntsena ene ku ri ku mina ante ku endleke yini kambe ke hi ta twa ku hi yisa ku yini emahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 tsundzuka mingisirome ku vonelo ra wena ri tshamisa sweswo ri vonelo ra we hina hi ngheni ndihelo ka mavonelo hi yo mhaka hi masiku na minkarhi i ta hi twa hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela un'wana mingiselelo hi 25 minute ntsena nga sibawara ya n'we nhlekani hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Aye minjani? hi pfukeli ku na minjani Pfukeli Khalanga. aye Ani la ku nghenisanyana marito matsongo nyana hi mhaka leyi ya kereke ya EPC leyi ni nga membera eka yoho. a khensa Ni twe ku vava ngopfu tolo loko vurhangeri byi kota ku nghena ka national radio va tihlamba ku ri a va nga tivi nchumu hi mhaka ya mfundhisi Khoza ku ve ni mhaka leyi va yi tive kusukela aka Bungeni aka Bungeni va yi tivile va tivisile vakreste va rila mara hi ku a va lava ku kota ku kereke yi famba ya mahlweni ku nga vi na huwa va kotile ku xavelela Jeffrey ku va nga yi va ya pfula a va ya maphoriseni swi nga poyila kereke va susiwa va yisiwa ka N'wamintwa ku va yona nyiko ya le futhi va ya mahlweni mfundhisi va susiwa va ya a Eastrand na va Eastrand ku va yona nyiko ya le futhi laha va nga kota ku teka mhaka va yisa aka varhangeri mfundhisi va suspendiwa ka ku tola a va nga koti matsalani wa hehe ku hlamula swivutiso leswi a va vutisa swona ku ri a mi nga swi tivi n'wina na ku ri mfundhisi a va endla yini na ku i ncini xi nga endlaku va susiwa kusuka ka Bungeni ku ya fika a Eastrand i ndlela liya leswi va nga yi hlamurisa swona ha swona leswi mi vulaka swona and loko ku ve n'wina leswi mi vulaka swona i ntiyiso swi vula ku a va ni byelanga ntiyiso mfundhisi tolo and a ni swi tivi ku swi vula yini loko va nga ni byelanga ntiyiso va ri mfundhisi va ri nkulukumba a kerekeni swa nyumisa loko hi ri vakreste va kereke yaleyo hi twa munhu nkulukumba loyi tika a yima ku a nga swi tivi laha ku nga xanisiwa munhu wa xisati swi vava ngopfu kambe n'wina mi fike njhani ka ku mi tiva ku va swi tiva ku va swi tiva a ni kwala ka ti-parish letiwani ku va ku ri na vanhu hi va hi ri na maxaka loko mhaka leyi humela erivaleni ri nge ti ku vutisa ku ri n'wina leswi va nge va susiwile kwaleno loko va susiwa kwale mi nga koho va susiwe hi mhaka yini va ku leswi a hi swi vona laniwani swi endla hi mfundhisi a swi fana na loko swi endla hi munhu wo nwa byala loyi a nga swi endleku maxaniselo lawa a ma ri kona na ka N'wamintwa naswona swi ve tano
la community nga lwa leswi mfundisa wena so you know Bootpet loko n'wana a dyoha ka yini wa byeriwa na sweswiwani loko kereke va vone ku mfundisa wena a fanele va lo amukela ku va ku he a swi tiva leswi nga humelela kusukela ka buku a swi tiva ka n'wamitwa hi tindlela leti na leti mara loko va fika va ku a va tivi nchumu va swi twa loko swi suka arhandi swi vava ngopfu loko ka nghena kereke yaleyo u twa murhangeri wa wena a vulavula swo fana na sweswo loko i famba patwini va ku lava tivaka leswi nga humelela kwale phela loko emele andhawini ku na vanhu vo tala va nghena ku tikereke to hambanahambana mara leswi humelaka kereke yo karhi va swi tiva va ku lava vanhu va EPC hi lava vo mfundisi wa vona endla swo karhi mara loko varhangeri va ya aka radio va fika va ku a va swi tivi ende hina hi ri community hi swi tiva. That is the first thing lexi nga endlaka ni va so disappointed ni twa ku vava ngopfu ni twa ku vava swinene because matsalwa ni va swi tiva. Xin'wani Bootpet loko ku ve na vanhu lava nge te hi lava ku tisa swirilo aka kereke ya hina hi ri vakreste va n'wina mi chava yini ku amukela a va nga vi ku lweni vanhu lava va ri hi leswi hi na problem la mara va ku no a swi vekiwangi kahle hi nkarhi wa kahle ngopfu a swi endliwe hi nkarhi wa so swi fike swirho swa xitshuketa and ku ve kereke yo hi yoxe na varhangeri va na minongonoko yo karhi leyi va va ka va kha va yi landzelela mara minongonoko loko u na xiyimo xo fana na lexi Bootpet wa veka swilo tlhelo i langutana na swona i ku leswiwani hi nge yimisa leswin'wana because a hi crisis it's a crisis leyi nga all over swi nga endleka mutini wa wena ka ku humelela swilo nga swi tivi mara vanhu lava le handle va kha va tiva hinkwaswo leswi humelelaka leswi humelelaka kerekeni ya hina swi nga humelelaka kereke ya hina loko swilo leswiwani a swi lo thekeriwa emasunguleni a hi ta va hi nga fikangi Bootpet leyi nga fika kona kwale masunguleni kwale ka bungeni ku nga va na huwa loko a vo lo byela mfundhisi leswi swi endlaku a hi swi lavi a kerekeni loko i continue u endla leswiwani hi ta ku susala kerekeni ya hina a hi ta va hi nga fikangi laha hi nga fika kona Bootpet. Loko mi kha mi vulavula hi ku susa ni khome papila la ntsombano i yini mi tiva yini va loko ku ntsombano fraternity ntsombano hi la ku hlangana ku vafundhisi na va Jeffro yi tsale papila yi ri kongomisa ka matsalani ku lava a hi kha hi bula na vona ku nga dokodela Hundzukani Khosa a va hlongoriwi kumbe a va susiwi ka ministry ya EPCSA. Na mina ni swi voni sweswo Bootpet swi ni karata ngopfu ndzi twe ku vava swinene because loko munhu a yima a ku no leswi nga humelela munhu wa xisati ni ri munhu wa xisati ni ri mfundhisi ni te tani ni ta yima amahlweni mo ku ma n'wi hlongola loko a vulavula ntiyiso loyi a nga endla swo tani mu n'wi suspenda mu n'wi yisa hala na hala why mi nga n'wi hlongolangi yena na hi ku loko mi lo hlongola yena ku masunguleni a ta va laha hi nga kona hi nga fikanga se loko munhu a humesela leswi yena a swi vona swi ri wrong a kerekeni leswaku hi ndlela yin'wani Bootpet i ku swi ri loko u ri a kerekeni a wu vuli nchumu loko u ri mfundhisi loko u vula nchumu i ta hlongoriwa se ntiyiso wu fanele va wu ri kwihi ntiyiso a kerekeni hi laha hi tiva ku a kerekeni Bootpet hi laha ntiyiso wu fanele wu vulavuriwa kona se loko i nga vulavuli ntiyiso a kerekeni ya wu vulavula kwihi loko ntiyiso varhangeri va nga wu vulavuli wu fanele wu ya vulavuriwa kwihi leswiwani swi nyumisa ngopfu aka vamatiko ku ri kasi kereke hi swona ya swi kota na ku yimelela swo ka swi nga ri kahle na mina loko va mina tolo a ni ta va ni vule ku ri Khalanga xiyimo lexi hi xi tiva hinkwaxo kona hi lo tsandzeka mara xiyimo lexi hi xi tiva mara loko i fika ku a wu swi tivi total a ni tivi nchumu hi swi twa hi varhambi leswaku ri hi ndlela yin'wana va ka bungeni na va le ka n'wamitwa mhani loyi a wu fumbuteriwa va kha va n'wi languta va ku hi nge vuli ku swe le kerekeni ku ve ni hi vona va fanele va kota ku endla yini loko swa ku humelela va swi humeseri vale mara va swi is so embarrassing if a leadership yi kota ku yima a leadership ya swiseveseve i leadership ya kereke la kereke nge hi vulavula ntiyiso se ntiyiso hi vulavula kwihi xana na ku loko mi vulavula ntiyiso ma chavisiwa ku mi nga vuli ntiyiso na
se hi seni hi vulavula ntiyiso kwihi loko hi ri vanhu ngopfungopfu loko ku ve ku fana na leswi dokodela hundzukana va vula swona tolo loko ku ve ntiyiso leswi va nga swi vula ku va swi sungulene le nhlengeletanini ku vutisa ku le ka mi swi vitana yini mi ri synod kwele ka synod swi vula ku va ringetini ku vulavula kwele ka ti-structures ta kereke vo loko va nga twiwi mavona loko va vule sweswo ku no va ringetile aka synod. The synod is the biggest what you call ya kereke organization ya kereke hi lava va fanele va twiwe kona ende kwalaha loko ku twiwa kona I think xiyimo lexa vumbirhi xa ku va ku mhani loyi u biwile a va ya xibedhlele a ya lova a ri xibedhlele kumbe a lova laha a ri kona a hi ta va xi nga fikangi mara hi ku ve na timhaka ta ku i nga vulavuli nchumu wena leswiwani hi hetile hina swi miyeriwa swi fakiwa hansi ka rihlelo mara rihlelo ri pfuleka hi roxe ku va na huwa a hi ta va yi nga fikangi loko a vulavula rito ra n'wansati la a vulavulela n'wansati kuloni ku ri leswiwani mi endle yini loko loyiwani a twe ku vava mara va n'wi pfalela hansi sweswiwani hi tile hi tisa memorandum a mi kumekangi hi nga ta rini na nto va hlamula loko mi va vutisa butrete va ku loko vo tlhe va tisa va ku va tisa memorandum va nga pfumeleriwa va ku va mani and va swi tiva ku i va mani lava va tisa memorandum loko a vula amukela memorandum ya liya siku leriya a ku ri xin'wana leswo swiphemphembu leswi swi onheke kwale masunguleni munhu a endla swi fanele loko n'wana a yiva mi nga n'wi beti ntimu n'wi tshikela maka u phungela i ta phungela until la nga ta dlayiwa so mina ni va disappointed ngopfu na twa ku vava na sweswo ku vurhangeri bya hina a byi nga ta yima byi vulavula because vanhu va ka bungeni va kha va vula leswaku ri munhu yaloye hi ririle hi ri vanhu va ka bungeni mara a hi twiwangi because vurhangeri bya kereke hi byona tlhela bya vulavula na mani na jefro ku no leswi nga swi vuli swa kereke loko munhu a twa ku vava whether i mfundhisi wa abyiziwa hi nsati whether i nsati wa mfundhisi a abyiziwaka hi mfundhisi sweswo swi fanele swi vekiwa rivaleni na ku ti-memorandum leyi va hi vulaka ku doctor cos ku hi lava ku tiva structure swa kereke leswi ti nga ta pfuna vavasati a kerekeni mara vavasati va kereke ya EPC va ri yini loko xiyimo xi titani sweswiwani n'wansati un'wana wa hlongoriwa n'wansati un'wana u lovile a kha yimeleriwa n'wansati un'wana loko n'wansati lowani a vula sweswiwani ku ri no leswi swi nga humelela swi kahle wa hlongoriwa n'wansati kuloni vavasati va mhani va xiambalo va kereke ya EPC va ri yini hi xiyimo lexi sweswi poteni ni mi twile papa loko sweswi mfundhisi a fanele hlongoriwa ni mi twile inkomo 0860002543 wena u ri yini Cylinder Specials hivuyile ivhakele ethula mahasi na le mkhohlo building special iphampam gademleriwa roll up garage door ya brown 1599 rivontira lenzeni ra masonite 199.99 20 kg glue ya matiles ya quick fit 37.99 cement ya KBC 89.99 na swa ku tala hi ku khomele quality tana hi ta ku hlayisela mali ethula mahasi na mkhohlo building Cylinder Specials Mungangalone FM unavelela vadyondzi hinkwavo va grade 12 va lembe ra 2023 ni nkateko eka swikambelo swa vona swa ku hela ka lembe. Mungangalone FM Kombandlela sweswo mingisero mkanalone FM itiminete ta 13 yi nga se ba awara ya 1 ka mkanalone FM makombandlela nakona ko Afrika wa vulavula a hi koti ku wena u angula okuyini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga va ku na yona loko hi vuya mahungini misava hi bula na statistician general Risenga Maluleke un'wana mingiseri lo enhlekani aye minjani Mpfukela minjhani? Epfukeni. Imetwala nga ri mile ka swin'wana kumbe yi hundza hi kuma van'wana? A ni swi kumbe fambele nqingo ra wena ri nga khomi kahle hi network. Oh okay. Ni twa kahle sweswi. Ni mi twa kahle mi ri yini n'we? Okay, mina ni kombela ku hlamula mhaka leyi le kerekeni Bophep. Sis. Loko ni yingisere mitolo GS va vulavula hi timhaka ta ku ri vona as management a va nga swi tivi. Va ye va swi tiva loko va kume marungula lama a ma suka a East Rand. And va katse timhaka ta ku ri a kerekeni ku na structure. Mina as mukreste wa le EPC I believe ku ri vanhu lava va nga ka structure a va nga ta teka
timhaka leti va famba va ya vulavula na Jefro va tsundzuxa na Jefro ku ri va nga pfula case kumbe va endla yini va nga contactangi management ku sungula sweswo a va na matimba ya swona leswi na mina swi tivaka and xin'wanyana ka papila ra vona va hlamurile ku vona mhaka leyi va yi tiva mara sweswi va vulavula hi ku ri va kombela vakreste va ta na vumbhoni va ya police station va ya nyika statement vona as management va yi vona va nga sunguli na vumbhoni na papila leri va nga na rona va ya a police station va nyika statement because na vona a ni vumbhoni va na byona so I believe ku vona as management a ku rhangi vona va famba ku hi leri na papila hi ri kumeni a ni vanhu va le ebrand va tsari ni papila hi leri papila hi lexi vumbhoni byo sungula hi leswi vakreste va ta landzela because loko vana va kha va tumbela vakreste na ya huma njhani vumbhoni bya hina as management yi nga ri ku humeleleni a rivaleni yeah na mithu so I believe ku ri vona as management a va endli swin'wanyana hi papila leri vona va nga na rona ku sungula then vakreste va nga humela rivaleni ku ve n'we tani hi wa xisati ka kereke leyi mi titwa njhani loko xiyimo xi te tani loko swi tikomba onge loko ku ri na swiphiqo swi khumba kun'we a swi tali ku humela rivaleni hikokwalaho ka ku sirhelela kumbe ku languta xiyimo xa kereke hey leswi swa vava bothet a lavi ku hemela as munhu wa xisati henhla ku sunguriwini doctor va hlamusetile tolo ku ri na swilo leswi doctor a va swi vulavula i swilo leswi swi nga tisa hi vanhu va xisati ku ri va nga ku tweni ka ku vava ku ri mhaka leyi a yi fanelangi yi tumbetiwa hi ku protecting the church image a hi zameni ka ku hi yi lunghisa ku ri swi nga fiki na le ka van'wanyana a ni sweswi swi huma sweswi swi hume hi timhaka ta Jesu swo biha hi ku loko ri ku swi kona a famba swi humeseriwa rivaleni sweswo swi nga humeseriwa rivaleni a va hi pfuni ku va va kha va hi komba support ku na vona va lwisana na swona because va vona loko se kuma mapapila va ku Dr. Hundzukani va humesiwa kumbe ku hlongoriwa entirhweni swi vula ku ri swilo leswi swi nga ku humeleleni a va swi ba hi makatla a vile ku swi supporteni loko a va support a va ta ku okay leswi doctor na vanhu va nga sungula leswi swa justice for Jefro Makgotso a hi sunguleni na vona hi komba ku hi va komba support hi va pfuna se swi hi komba ku ri vurhangeri bya hina a byi yimela yona mhaka leyi a byi nge pfuki byi hi support loko swi humelela hina a ku na munhu loyi a nga ta hi support ku ya mahlweni kambe un'wana a nga vula ku kumbexani sweswiwani dokodela va hlongoleriwa ku hikokwalaho ka yini va vulavule hi swona aka xiyanimoya va nga vulavulangi kerekeni ni swo ku mi swi twini ku swilo leswi swi rhange swi vulavuriwa aka synod lero I believe ku ri doctor ku ze va tisa mhaka leyi i timhaka ta ku va vulavula hi swona eka synod ivi swi biwa hi makatla ivi ku heta ku humelela rifu se va swi vona ku okay loko swi ri mhaka leyi ho tlhe ho humela hi yona swilo swo tala swi nga humelela cause synod yi khoma kan'we a lembeni ene swi nga ndzi ya khoma lembe leri taka swi vula ku sweswi loko miyeriwini ku nga lunghisiwi nchumu ku ta va kha ku humelela yini loko vona ka synod a va lo yingisela mhaka leyi kahle va nyika dokodela ivi va va yingisela va vona ku okay mhaka hi leyi hi solva njhani hi swo ku dokodela va ta va nga swi twisa njhani because a va ta ku ve na ku pfuneka kumbe leswi action leyi a yi ta va yi endliwile loko se va tshame hansi va vulavula hi swona nametweni hey nametweni seswami ni khensile swinenani na khensa bothet inkomo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula wena u ri yini laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona i tirisele 3 timinete ntsena ku va yi va awara yan'we mahungu ya misava loko vuya mahungu ya misava hi bula na mun'wanati vakon'wani bula na vona hi kha hi languta tinhlayanhlaya ta kotara ya vunharhu ta ku pfumaleka kumbe ku kumeka ka mintirho ku tiyimise ku yini hi ndlela yoyoleyo 0860002543 0860002543 un'wana hi lomingiseri nhleka hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM enhleka ay a ni puresa kona la ni puresa kona enhleka swi tikomba ku ve na xiphiqonyana la a va ntwangi kahle lava a va fanele va kota ku va hi twa n'wangulo wa vona minjhani bukpet xoxo xikulu hi la ka macheleni va pfala timhaka leti hikuva le ku dyeni se mhaka ya vafundhisi swirho swo karhi swi hola mali
is not umfundisi atirheli a chumayela rito ra Xikwembu mahala u ta hola tilweni hawu i tshame malumbe a vutisisa ku tlhelo roro lero 0860 00254 nhlekani nakona la riqingho leri ri fike ri kavanyeteka kambe wena u angula ku yini ke hi khomete timhaka ngopfungopfu ka hi languteka timhaka to hambanahambana leti hi nga langutana na tona tani hi tiko hi ndlela yole 0860 00254 ni vona un'wana i ni rhumela ka WhatsApp ya mela a swi koteki ku WhatsApp ya mehe yi nga tirhana na leswi swi yaku moyeni ka Munghana Lonene FM hi ndlela yeleyo kambe ke 0860 00254 i ntlhanu timinete yi nga se ba awara ya n'we enhleka enhlekani riqingho leri a ra tila yimani hi sungula languta la i ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka Afrika wa vulavula. So a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku to tikhomisa tingana ku nga viti vumunhu ende vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yivengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va loko hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya rixaka. sweswo mingiselo Munghana Lonene FM a hi tweneni lava nga tirhisa ti-voice note ku vona va ri yini un'wana hi loyi Botpet Kalanga awa mhaka leya timhaka ta ma-security lama nga qachiwa hi Lisufi la Johannesburg la Lisufi i ve na problem loko a nghena layani u nghene hi ndlela leyi ya ku riveni u la kota ku wina Gauteng ku yiva province yin'wanyana yi ya xiyimo xa le henhla ehansi ka yena a rivala mhaka yin'we ntsena ya ku mali a nga na yona mali yi na government yi na mfumo se ku kokana loko ku nga kona hi loko i la ku teka ma-security lawa ya a va nyika swibamu and a va trainelanga swibamu ene van'wani va vona va hava na certificate swa ma-security a ko tekiwa munhu un'wana na un'wana n'wana bava a ya trainiwa leyi va nga va trainiwa kona hambi xo hi hala Pitori hala ro Binoni so vanhu lavayani they are not qualified to become a security officers a va na certificate swa ma-security most of them and i la ta va tirhisa ntirho wa vu-security a tlhela ta va nyika na swibamu va nga swi trainelanga swibamu hi leswi Lisufi a lava ku wina vote hi swona i na ku cakala Gauteng ka matani le kaya inkomu okay kala nga ri xini minjhani ni kombela ku vutisa hi mhaka leya gender based violence GBV ku tinambara ta ku ti kuma ku na Google na ti kuma mara loko ni fona tingeni vo 1011 loko fona tingeni na un'wana wa makwenu la a nga ku xanisekeni hi nga ku i boyfriend ya yena kosa nga lovola e n'wi fonela na le mintirhweni a n'wi chavisela na ti-message hinkwato leti ti kombaka ku munhu la a chavaka ku va a nga ndla swo karhi ka lowa makwerhu so na problem cause ne le police station ni vuya kona mara vo ni tshamaka ku ni riferela ku a ni riferela se swa ntswanima ku ze ku va na rifu ku ri kona ni va nga ta ku a fanele a tile cause na sweswiwa I'm doing some follow ups kambe a ku le ku ndlekeleni ka nchumu ni twa va ku namuntlha i fonele ntirhweni i le ku demandeni ka swo karhi aka lowa makwerhu just because i le tsalina ku ri I will make your life a living hell ni la ku pfuna ku ni nga ndlisa ku yini Bootpet ni ve na disappointment yikulukumba ngopfu loko ni twa matsalanikulu wa kereke ya hehe a vula ku ri a nga swi tivi ku ri why mufundhisi cause a va susiwe ka bungeni va swi tiva kahle ku ri va susiwe timhaka ta ku va va kha va xanisa nsati wa vona va tsutsumiseriwa ka n'wamitwa nakona ku va swo fana na sweswo mara sweswiwani loko va vula aka national radio va ku a va swi tivi i so disappointment ka hina vakreste ku ri murhangeri wa kereke a nga kota ku yima a vulavula swo ka swi nga ri swona na hi nge vuli ku vulavula mavunwa mara ku vulavula swo ka swi nga ri swona for the sake of the church a va vi vafundhisi va vulavula ntiyiso inkomo enhlekade Botpet organization ya COPE se yo va joki loko mo swi languta kahle timembara hinkwato leta mavito se ti sukini va Smart Ngonyama va fambini va Mbazi Mashilowa va fambini va Willie Madisha va fambini va Dennis Bloom va fambini namuntlha hi va Colin Makhuvele
ku losa yena tatana Likota ntsena kahle ku losa siku na nkarhi va yi hoxa Ngobeni kahle yi tiferini khopu andzhaku ka this election a ni tshembi yi ta vuya yi ri khopu i mukasi ka ndhambi inkomo. Awara ya n'we nhlakanhloko hi lawa mahungu ya misava na Misho Justice Mashimzi. Ilawa nkarhi mingisiro mkarhi FM i nhungu timinete ntsena ku bela awara ya 13 nkulukumba un'wana wa xirho xa ntlawa wa ndhuma wa vuyimbeleri va xivitana Jerome Hlalala a va ku Jerome Hlalala Brothers ne ncindana va ku Jerome Hlalala Brothers ne okay a va yimbela tinsimu ta kahle swinene va ni rhumela hungu lava ri khalanga a swi koteki ku nongonoko lowu ngeteriwa nkarhi ku fana na wa ka parapara ke swa koteka kambe mi tsalela vinyi va xitichi hi vo va teka swiboho mi nga tsalela ka chavalala kr@sabc.co.za hi ndlela leyi ma nga heti nkarhi hi amukela statistician general Risenga Maluleke va hi byela ku kotara ya vunharhu hi fambe njhani tani hi tiko loko swi ta ka timhaka ta ku kumiwa kumbe ku kala ka mintirho eka tiko reru ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo mun'wana tinhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. I losile vahaxi ni ku losa vayingiseri na ku tlhela hi boxa ku ni twa mi vulavula hi Jerome Hlalala Brothers va vuyisa ndzhuti wa mina. ni swi tivile ku ni sungula yin'wana ni nga ta tsandzeka ku yi heta ni humile. Inkomo muhaxi a hi yeni ka tinambara. Hi pfuna ni ku twisisa hungu leri ni nga ri twa loko va teki va mahungu va kha va vulavula va ri tinhlayo ti komba ku kayivela ka mintirho kumbe lava va pfumalaka mintirho nhlayo ya vo yi hansi se mina na ku hayi mun'wana ta va hi hlamusela kahle ku kahle tinambara ti ri yini tinomboro mun'wana ti. Xo sungula muhaxi a hi languteni timhaka ta xiyimo xa lava va tirhaka loko lava va tirhaka nhlayo ya vona yi ri karhi yi tlhandluka kasi hala tlhelo nhlayo ya lava va pfumalaka mintirho yi karhi yi ehla swi vula leswaku tiphesente ta hina ta ku pfumaleka ka mintirho na tona ti ta sungula ku ehla se a hi vuyeni la muhaxi eka lava va tirhaka mi ta tsundzuka eka kotara leyi nga hundza ya vumbirhi hi te hi na 16.3 wa mamiliyoni ya lava tirhaka sweswi eka kotara ya vunharhu hi na 16.7 wa mamiliyoni leswi vulaka leswaku se nhlayo leyi yi tlhandlukile kasi eka lava va pfumalaka mintirho nakona eka kotara ya vumbirhi a hi ri ka 9.9 wa mamiliyoni ya lava pfumalaka mintirho sweswi yi enhlenyana ku ya eka 9.8 se ku va ku khandziyile eka lava nga ni mintirho ni ku enhla eka lava pfumalaka mintirho swi hi vuyise eka tiphesente letiya ti nga enhla ti ya tshama eka 34.9 wa tiphesente leswi swi vitanaka unemployment rate leswi muhaxi kambe eka lava va tirhaka hi tlhela hi vona ku va i kotara ya vunhungu leyi hi karhi hi xiyimo xa hina xa mintirho xi ri karhi xi hlakarhela kusuka eka nkarhi lowuya hi nga va na ntsekantseko wa COVID-19 leswi vulaka swona i ku vani xiyimo xa hina xa mintirho xa karhi xa khandziya ku ya ehenhla kasi hala tlhelo xi sungule ku komba leswaku se hi sungula ku languta timhaka ta ntshikelelo wa COVID-19 wu selele ndzhaku le swiyenge leswi nga tirha ngopfu muhaxi i swiyenge swa timali lexi xi nga nghenisa mintirho yo hlaya swinene leyi ringanaka 237 wa magidi xi landzeriwa hi xiyenge xa mfumo ni vukorhokeri lexi nga nghenisa 119 wa magidi ya mintirho ku ta landzelela xiyenge xa vurimi ni xa vuaki lexi hi xi vitanaka construction hi swona swi nga tirha ngopfu kambe swi tirhe ngopfu eka swifundhankulu swihi xifundhankulu xa KwaZulu-Natal
hi xona xi nga rhanga emahlweni hi ku tumbuluxa mintirho yo tala, xi landzeriwa hi xifundzankulu xa Limpopo. Swifundzankulu leswimbirhi eka xiyenge xa timali na bindzu leswi hi swi vitanaka trade na timhaka ta mfumo ni vukorhokeri, hi kona laha swi nga tumbuluxa mintirho yo tala. Kasi xifundzankulu xa Free State hi xona xi nga tlhelela endzhaku, xi lahlekeriwe hi mintirho ngopfungopfu eka xiyenge xa vurimi. Hi swi tivaka ku xifundzankulu lexiya xi rhange ngopfu emahlweni eka timhaka ta vurimi. So loko mi tshama mi swi hlamusela leswi, mi ta ni khomela mun'wana ti ku tshama kha ni mi vutisa minkarhi hinkwayo loko hi hlangana hi mhaka ya ku hi hleketa ku nkarhi wun'wana na wun'wana hi vana vayingiseri vantshwa hikokwalaho ka yini loko mi languta tiphesente ta 7.9 ka kotara ya vumbirhi na 7.8 ka kotara ya vunharhu ku ri lava va pfumalaka mintirho, ku chika ka koho ku nga fani na ku gonya loko ku nga va koho ka vanhu lava va tirhaka? Xo sungula muhaxi, a mi fanelanga ku kombela ku khomeriwa ku vutisa xivutiso xihi na xihi, hikuva ni pfuna vayingiseri va hina ku kota ku twisisa timhaka leti. Xa vumbirhi i ntirho wa hina hi ri va Statistics South Africa ku hlamusela timhaka leti. Xa vunharhu Kavula loko ni hlamule kahle vakon'wana na hlantswa vhele mi ta tlhela mi ni tisela yona ya swa malembe leswi. Kambe a hi languteni ngopfu lexi xi khayimaka ngopfu timhaka leti i ku va swiyenge swo hambanahambana swa mintirho swi tirha hi ku hambanahambana hi ku ya hi xiphemu xo karhi xa lembe. A hi languteni xiyenge xa vurimi, khale a hi swi tiva leswaku loko hi vuya eka nguva ya ximumu hi kona xi nga ta tirha kahle, kambe ha swi tiva leswaku hikokwalaho ka timhaka ta ntshikelelo wa global warming tinguva ta timpfula ti cincile, ti hundzulukile, ti na hi nkarhi wun'wana na wun'wana wa lembe. Xa vumbirhi xin'wana hi ta tiva leswaku swifundzankulu swo hambanahambana swi teka mapfhumba yo hambanahambana ngopfungopfu eka timhaka ta ku tumbuluxa ka mintirho leyi yi nga eka xiyenge xa mfumo ni vukorhokeri. Kasi sweswi hi ku languta hi ku va ni se hi ka hi ya ka nkarhi wa tinguva ta makhisimusi eka xiyenge xa mabindzu leswi hi swi vitanaka trade, ku sungula ku va ni mikitsikitsi kumbe migingiriko yo hlayanyana ya ku sungula ku xavisa tinhundzu, se ku laveka vatirhi vo hlaya swinene. ya twana ka timhaka letiya ta swifundza ni mi twi mi kha mi kombisa swifundza leswi swi nga vonaka swi tirha kahle. Ku na xiyenge xin'wana a mi xi vulangi, a ni tivi ku swi nga va swi ri swikombiso swi tama ku va koho emahungwini swa leswaku xi tikomba xi ri hansi ka ntshikelelo. Timhaka ta migodi ya hina ya Afrika-Dzonga ti tirhe njhani loko swi ta ka timhaka ta ku tumbuluxa kumbe ku ka ti nga tumbuluxi mintirho mun'wana? Swiyenge leswi swi nga va na ntshikelelo swi nga tsandzeka ku tumbuluxa mintirho i xiyenge xa mpfuvapfuvo wa tinhundzu kumbe ku akiwa ka tinhundzu xi nga manufacturing. Xi lahlekeriwe hi mintirho ya 50 wa magidi ya mintirho. Xi landzeriwa hi xiyenge xa migodi ku nga mining lexi xi nga lahlekeriwa hi 35 wa magidi ya mintirho. Xiyenge xa tinhundzu ku nga vutleketli transport ni xa magezi ni mati naswona swi lahlekeriwe hi mintirho. Kambe mi ta tsundzuka xiyenge leswi swa ku pfuvapfuviwa ka tinhundzu ku nga manufacturing ni xiyenge xa migodi swi tirhisa ngopfu gezi. Se loko hi ri na pfhumba leriya ra load shedding ku nga ku mphakelo wa gezi hi ku siyerisana swi tshika swi va eka ntshikelelo swinene. Kotara leyi vulavulaka hi yona i ya kusuka rini mun'wana? Ti le ku languteni ka timhaka ta ku ka timhaka ta mphakelo wa gezi onge ti ku ve na ku antswanyana mavhiki nyana mambirhi manharhu lama nga hundza. Hi nga vulavula hi mavhiki manharhu lama nga hundza, kambe kotara leyi vulavulaka hi yona i ya tin'hweti tinharhu letiya ti tekaku n'hweti liya hi nge i July na August na September. Se loko hi sungule ku vona ku antsweriwa eka mavhiki nyana lama nga hundza a swi ti hlayi tin'hweti leti. No. Lava va ha ta tsundzukaku ngopfungopfu eka
tin'hweti tetiya to titimela letiya a ha ri ka ntshikelelo swinene wa ku pfumaleka ka gezi. kumbexani hi nga hetisela mun'wana hi ku languta ka swiyenge leswi swi talaka ku va swi vulavuriwa ngopfu na swoho ku nga vaxisati na vantshwa na hina va ka ntimeni tinhlayo leti ta kota ku fika kwalano ti languta ku hi le ku fambiseni ku yini vusweti bya nyanya hi le ku antsweni mintirho wa kha hi kuma sweswo. Vantshwa muhaxi va entleza homu va lo qochama leswi hi vonaka ngopfu swona ngopfungopfu lava va nga eka malembe ya 15 ku fika eka 24 ku pfumaleka ka vona ka mintirho swi le henhla swinene swi le ka 58 wa ti-percent 58% loko hi langutana na xiyenge lexiya xa tiko lexi nga ka 31.9% va le henhla swinene. Kasi hala tlhelo va tlhandlamuwa hi va malembe ya 25 ku ya fika eka 34 vona va nga eka 38 wa ti-percent ta ku pfumaleka ka mintirho. Swi tlhela swi nyanya muhaxi loko va ri vaxisati ngopfungopfu lava va nga vantima va ku fana na mina na n'wina hi mbala wa nhlonge ya hina hi vona va nga na ntshikelelo ngopfu. Kambe loko hi tlhelela laha ka vantshwa nakambe va malembe ya 15 ku fika eka 24 wa malembe va le ka vona hinkwavo swi nga languteki ku va le kwihi. Nhlayo ya vona i 10.2 wa mamiliyoni 3.3 leswi vulaka leswaku wun'we eka vanharhu van'wana na van'wana a nga le xikolweni a va le mintirhweni a va le xikolweni a va le ka tidyondzo ta ntokoto leswi swi vitanaka not in employment education or training hi va vitana NEET hi ku ya hi ririmi leri hi ri tirhisaka. Se vo pfuka va tshama hi vona lava va nga na ntshikelelo wukulukumba ngopfungopfu loko va ri vaxisati muhaxi. Ai ya nemetwele mun'wanati nemetwele hi khensile swinene nkarhi wa n'wina muhaxi ku khensa mina na ku nto vhela ni kombela vayingiseri ku hambi ni tirhe kahle muhaxi ni tlhela ni lovola ni heta kwele ka khalangi impela mo pfumala ku nyika hlantswa ni lo onha yini va kalangongwe na va ka mthondolovhani wa ka ncila wololi mun'wanati mu nga dze mi chava khisimusi leriwani ni hi mi tisela ngwatlaza ya n'wina hi khensile vahaxi hi khensile vakon'wana inkomu valava hi bula na vona vayingiseri va Munghana Lonene FM hi tinyungubyisaka ha voho i statistician general Risenga Maluleke lava hi bula na vona hi lava ku hetisa mhaka leyi a hi bula hi yona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti a hi langute tona ta tinhlayonhlayo hi ndlela yoleyo nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nomboro leya mi twa ku kha yi rila i ya vayingiseri va hina va lava hi nga va byela ku a yi foneriwi kambe va hi fonela mani hi twa ku va ri yini inhlekani minjhani budi hi pfukele minjhani hi pfukile hi kombela nomboro ya ka Mhlangaveza u kombela budi va twini vanhu lava hi va haxelaka hi lava va fonelaka nomboro ya hina ya WhatsApp kambe ta va byela va ka Mhlangaveza ku na vo va mi nyika nomboro va nga ha mi nyiki titele ni va mi nyiki yin'we ntsena loko vo mi nyika yin'we swi ta olova ku yi khoma ni ta va byela ni ta bula na vona kambe ke sweswiwani mingiselo mehe ni pfumele ni hundza hi laha hi ta va ya yisa mahlweni hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta va rhumela nomboro liya va nga yi kombela n'wina mi ri yini ke kumbexana hi nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu vo hetisela lava va hi tirhiselaka timhaka ta tinqingho ta hina va kola sis Grace Baloyi ku hi lulamisela tona va hi lulamiserini a ku ri na xiphiqonyana se sweswo hayi a hi mitwenini 0860002543 hi nga kuma vayingiseri vambirhi vanharhu ivi hi kota ku va hi ya mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM dakaleswi
Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. njani leswi hi landzelela ku lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga va nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xexo leri hi fikisiwe njhani laha that's why ku hi na vambuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va bhinya swilo hi swona khalaka Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Emakumembiri na rutumela ntsena ibile ora ya khume na ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongana ka Afrika wa vulavula a hi tweni nun'wana mingiseri lo inhleka aye khalanga mpfukela epfokeni mkwe papa hayi pfukele man akenza andava ku do antsakele ku damba dlambeli ya le tikerekeni mara ni twa citizen in general va nyika ntshembonyana loko va hlaya tinhlayisa hi ta a ni ku kumbexani loko ku ve ma amila ku ta ya kereke ku ndlela ku hi nga tshamika hi vuya ndhawu yin'we leyi ya tinhlayo na minduku vanhu na mindlwana a ni tivi a no ringanyela a ni tivi hi swona khalanga hayi ni mi twisisile mi nge ni teka yona ni la ku yi teka in general a ni nga la ku teka ngopfu ka leyi ya le kereke leyi hi tiva ku tani hi Swiss mission a ni la ku ni vula ta yi teka in general in the sense ya ku a tikerekeni to tala a South Africa maybe including na yona ni va twile tolo loko va kha va yi hlamuseta yi nga ni khomi kahle mara ni voni nga ku lava khongelaka kona va yi clarifyile ku mhaka leyi ya tiveka mara lexi a ni ta vula xona n'wina khalanga i ku ka tikereke to la South Africa timhaka ta ku xanisiwa ka vamanana na vajefro ngopfungopfu vasati va vafundhisi ti le henhla ngopfu mara lexi humelelaka xi ni twisaka ngopfu ku va van'wana khalanga hi loko kereke yi teka xiboho xo lava ku lunghisa reputation ya kereke ndzhuti wa kereke va wu tekela henhla on the expenses ya vanhu lava nga ku abuse-weni hi leswi swi nga biha wena khalanga that's why i kuma ku vamhani vo tala lava nga tikerekeni kumbe vavasati va vafundhisi loko va kha va famba na laha xitarateni vo ndliwa ti-trophy wife leswi mi swi vonaka a handle va khomane hi mavoko a hi swona leswi va hlanganaka na swona loko va nghene kaya mufundhisi loyi mi hlanganaka na yena a kha a chumayela vanhu va kateka loko a ri kaya u hundzike monster i xiharhi ene swi endliwa ngopfu hi yini wena khalanga wa mina swi endliwa ngopfu hi timhaka ta ku timhaka ta vufundhisi ti hundzuke xilo lexi ngo va ntirho ku nga ha ri calling swi fanele ku apply vafundhisi vo tala vo apply a va vitaniwangi khale vufundhisi a va ku wa vitaniwa i xilo lexi i xi rhandzaka i tlhela i xi hlonipha se namuntlha ku lo tala makhwiri ya ndlala loko munhu a vona a ri na ndlala a ri na opportunity ya vufundhisini o ya vufundhisini but then again before mufundhisi a va mufundhisi i va a ri munhu wa hi tsandzeka ku repriminda vutomi bya yena hi nge se languta vufundhisi bya yena leswi i hanyisaka swona swi bihile and vakulukumba va kereke wena khalanga va chava na vona va kha va swi vona laha ku swilo leswi le ku humeleleni ku na vanhu vo tala va abuse-waka van'wani va tshika na tikereke va famba hi mhaka ku va va hundzike mahlonga ya vafundhisi lama va va landzelelaka va va abuse kumbe na vona tijefro ti tshamile va kha va vabya va kha va rilela ndzeni loko ri perile a va kangi xikhigele xi tele hi mihloti va jafro hi mhaka ti-behavior ta vafundhisi vakulukumba va tikereke va miyela hi swona why va fanele va miyela hi swona swi kha swi abuse vavasati a tikerekeni mara vanhu va miyela why hi fanele hi miyela wona khalanga hi miyerisi mhaka yini hi mhaka ku aka hina hi vone ingaku swa antswa loko mufundhisi a va protected kumbe kereke va protected hi nga langutangi ku twa ku vava ka timembara leti nga kona laha kerekeni swi bihe ngopfu se in short wona khalanga a ni la ta ringeta ku hlamuseta ku ri tanihi vanhu lava vo tala va nge i vakreste loko hi vona mhaka swi kha swi humelela kerekeni let's raise up man a hi yimeni hi vulavula xilo xi bihile loko ku ri ku vanhu va fanele va hlongoriwa tikerekeni a va hlongoriwi mara ntiyise a hi wu vuleni na vona vafundhisi lava nga tala a tikerekeni va abuse-ako va manana ha vula namuntlha ku ri swi bihe ngopfu as much as hi kha hi mi seketela hi mi hlonipha hi tibyela ku mi tirhela filo mara behavior ya n'wina yi hambana na leswi mi nga vitaneriwa swona a kerekeni mi hundzuke ti-monster a mimitini ya n'wina
Khalanga. Kome xiyimo xo tika lexi xi nga na matlhelo yambirhi lawa van'wani va vulaka ku ta fanele ku loko ku ka ku fambiwa ka matlhelo yalawo ku fambiwa hi vukheta. Xivutiso ku ta va ku loko ho ze hi fika laha ka ku loko se hi kha hi vulavula ko fanele ka xiyanimoya ku kutani un'wana munhu a nghena a ku hayi luya leswi a swi vula a hi ntiyiso. Hi la mina swi ni vava ku kona ku loko ho ze hi fika kwalano hi ya kwihi hi ku anakeni ha swi tiva ku ku na ku tirhela ku lulama kambe loko se hi fika se hi kombetelana hi ku a luya leswi a swi vulaka a hi ntiyiso swi hi fiki swi vula yini. Mateo a kerekeni n'wina Khalanga swi ku hundzuke ku fanele ka tipolitiki. Ma vona n'watipolitiki loko mo sungula ku ve ri i dya mali n'watipolitiki lava dyaka na yena va ri yini va ri no lavaya va lwa na yena i timhaka ta tipolitiki a va pfumeli. Hence mi vona na van'watipolitiki loko va ya hambi va chajiwa hi ti-corruption ku ri na vanhu lava ya ku khoto va seketela. Loko ni le kerekeni namuntlha ni nga mi nyika example hi case leyi tivekaka ya Bishop Zondo i famba tikhoto ma va vona vanhu lava yaku va n'wi seketela time and again loko a ya khoto because ku na vanhu within the church lava believaku ku ri no o fremiwa a hi ntiyiso. The question i ku ri a ni le ka kereke namuntlha ku pfumala ntiyiso Khalanga because vanhu loko va raise mhaka ku na lava va nge a hi yona ene yi fika yi va mhaka 50-50 in the sense ya ku ku na lava seketelaku va tumbetaku vubili byi mhaka ku vele ku dye phela ne le kerekeni ka dyeriwa ku fana ne le ka tipolitiki Khalanga ka dyeriwa that's why mi vona na van'wana loko va khongeleriwa na hi one loko mfundhisi wa pfuka va khongelela van'wana vo to ku byela ku ha khongela xikwembu xi ta ku endlela. The problem i timhaka ta ku hi worshipa vafundhisi ku tlula xikwembu. That's why namuntlha loko mfundhisi a ri hava movha a kerekeni va ta ku humesana mali mi xavela mfundhisi movha fair enough swi kahle mara hi loyi mukhongeri wa kereke i fane a ya ka operation ku laveka mali ve ra hi khongeleni wa mi nga vuli ku hi n'wi hlengeleni hi hlengela mfundhisi ntsena fair enough a ni lwi na vona a va tikumi ti-benefit ta vona mara leswi ma nga ku hi swi endleni swi rhongo and lava va yimaka na swi swa rhongo va ri a kerekeni na vona swi rhongo va orhe ndilo wa khamba emakhamba a va fane va nga hayini le kerekeni i va hedeni va ri ndzeni ka kereke. Nemetweni tange yi ri bibele u nga pfuki u ahlula u nga pfuki u avanyisa xin'wana na xin'wana xi tirhela ku lulama. Nakona ku ya Afrika wa vulavula humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasi mina ni Khalanga Pet Mativula ni huma so Ike Ngobeni tata ku dzumba na mina mixo justice mashimbi ya yimi ku lunga laya ku va ku tisela mahungu ya misava ku ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ka titimela handle ka isa u nga to timbale overall loko ku yisa tsika mina leswo khota tivese mina ta ku hi mi rhamba ku chumayeleni hayi mi nga ni katsi ve yi ku khapa sugar daddy ne loko mi fika gate ni ka n'wina kasi n'wana Sylvia diko hi masili Ike Ngobeni dzumba na mina na Ike Ngobeni.